Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course today we have an agenda update kahle timhaka tibihile man. No mention new man van kombetsa ku hey Mr Post page ri nyamala rena as you can see here lo hi tsala ku Mr Post page rena ri home at all. Mr Post angan block anku reason yo van block and tlhen cheka na account ya mele yin'wana like his page are home lera official as you can see here. Na ku mati ya ntsana ni tlhela mention wa kamba va ku na Dr Joe Shirimani na yona ya ha vonaki ni nghena ni fana kuma ku na yona himpela leswi a yi vonaki la. As you can see leswi yi ku pages la as you can see here here's the page a hi ri voni lera official leri kulukumba a ri kona la ma yi kuma yana mhaka ni checking on both of my accounts and block wank it's not here as you can see here. So ku nga conclude yini ku hi big fan ya Mr Post ku nga Soligazana Nokeri i ku Soligazana Nokeri la yeah Soligazana Nokeri lo hi loyi nkumini la as you can see fika a tsala a post here la nga nyika an indication yo ku humela yini kahle kahle fika tsala this post a fa tsala ku na fa tsala ku ka gaza u nga lumbeta na lava nga dyondza i ku i madomu mi report account na page swa Mr Post for yini kasi na account yi bohini. Okay, let's confirm the page the account before hi veka post leyi. Yeah, I can confirm ku na page ra Hosingove ri nyamalala because this is not his page man. I mean like his personal account a yona leyi a ku na video yin'wana swi tsundzuka so swa ku na account ya Mr Post na yona himpela yi reportiwini ku endleka yini kwala a hi vona Dr Joe Shirimani. Dr Joe Shirimani I think account ya yona ya ha ri ko ya yona leyi I'm very sure ya ha ri ko account ya yona so ku endleka yini manje. So it's very clear ku yi reportiwini account a ni twisi ku reason ya ko ku nga ku ri yini for vanhu va reporting because ku hi mina a ni voni xa bad xi nga postiwa ka account ya Mr Post swilo leswi swi clear a ku na munhu a rhuketeriwaka and stuff like that so I don't know ku nga ku endleke yini ngopfu na Dr Joe Shirimani na yona still na we don't understand what's happening hi report la yini ka gaza ngomu nga report mi tibari ma loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Na famba mina hi loko voneni kahle TV mina mhani papa na kokwana mwana hambi va te yini papa va yima ba mhani hi mpama hayi na mina yima ni ba kokwana hi mpama a ni papa va be mhana mina na mina ba mhana vona ve ri ni famba na famba mina.